Kasalili mangko sebelum luka itu kupuran koros ong nan programen rong en koko. Rawat tay ambil tola kana kelat likoyo megtail eukipener. Ansu kis megtail bil tabiatar program wet o bil tutuete atail kay atail lukoton rawat bil ye elder Fred Carl me bil kota sang tini Umotso and Christian Mission Fellowship. Kalangan ang sukset trailban ibatawan kamelele magtrailit wasat niya trail program sa malar o trailban trabiata sang metkoti eri ibatawan kamelele me puekia trail patpatoyor nan maurwet trail kak patrowan me ponopon wet nintuan trail kusuyayer me ponopon siluwet kasaleta momen ke trail Aramas ni sambawet eri audapen ponopon wet pueki ni trail rongero kameleleyer de Aramas menete rongero kameleleyer me Christ get kita maur ai me kareta Aramas menet kusutor nan ponopon keriau kasaleta me audapekan sontier Mesyonamaw o share memiminan ponopon wet lop wet ut mier pon share wet te ketier pon share wet angay te komi te Aramas menet uter mimipa me weweki Christ ut counter morin Aramas menet erpueki Christ e wialar count en Aramas menet kesiluin oralap magdal with the tonganan likowet ye penene en Koht masani penene en Koht kayo puksaraw masani nansyon way sekriyaw magdal wialar Syrian Koht nansyon way sekriyaw masani erisyo kay kasamoyer o posonlar ap ketkiyang rail pung en wiala supplement Koht seri son ay sekriyaw kasalayang ketrailmet keriyaw masani tibakan makalar nan Ibru Isaac isu masani ayap pil masani isolar pan tamataman tibamailkan o ar sapungkan isolar pan tamataman tibarailkan o ar sapungkan wewe ki tip karos me wiyawitar me sansal nan wasat ni asya me kitay lukay yang Christ sa trail maur milar nan maurwet Koht pin masani me mangki yang ketrailer tip karos manokela kesilu yei shorte pan may sanguk imen kasaleta me metka na wiya inawen Koht ong ketrail ong te ong Aramas menet me pan may tenger Christ maur o milar wasat tene Koht shorte pan may sanguk na Ibru Isaac silu limaw masani isote ban may sanguk isote ban kaseyukala pin Koht inokitinan puganibru mesan saleng trail me isote ban may sang trail o isote ban kasey trail la wasa karos ansyo karos wasa trail mimiya ban yang trail kapayo tene ani ki maur shotuk kayo ni son limaw isa kayo lele isak silu kasalayang ketrail met me masani ayet kateteu Koht ketki yung ketrailer maur shoutuk maur wat ketrail ale sanger sabel me yeros memen mekin aniki sabel me yeros epil aniki maur wat memen me shotekin aniki sabel men Koht yeros epil shote aniki maur wat me weweki may ban rong masinen Koht pukat o ngay shote plata iban mimita wasat o shotra alayang ye sabul me yeros limboken Koht me katartong sambawet iban mimita wasat o maur shotaban koyang ye ishotaban yangan ki maur te maur shotra kalimaw masani kom tungolen ki mekaros nan rom walu silisek riyaw masani Koht shoto katin kise koliki sabel me yeros apa katin may tala puye ki kitail
kitail karos. Ketikitong kitail sabel me yeros. Eri yatue. So pilpan ketin kubur sapan kiyong kitail me karos. Ikamelele me sain salama wasat. Tene Koht so ketin kise koliki. Ansi me kitail miminan kapalen tip. Kitail miminan lituin tip. Koht so ketin koliti sang kitail sabel me yeros. Te sabel me limbok. Pagkitailan Thailand mela wasat o sudah yangan ki maur shoutuk ap meitala sabul me yeros wo metemen meitala mekaros pagkitailan ka yangan ki maur shoutuk eri niyan siya magkitail te Aramas menet mimir wasat a iyan siya magkasong-song pantrip tatatok Rehn Aramas menet imen kasalayan kitail teme ay siya magkitail miminan maurwet kasong-kasong sudah ko yang ketail. Song kan magtail kin lelong, magtail kin ita kasong-kasong so utan ketail miminan wasame kikita kasong-kasong kan. Utan na uya atail maur tatokan setan akan. Eri Aramas menet niyan siya may tenge kray sa maur o uya lar so lang men iyan siya kasong-kasong setan pantreptasong. Puen kapreto sang nan maurwet o kapretong nan maurmel. Wawagi lobuo en pileu bibi ta lobuo en kapret isang pon sherwet puen sola uyan Aramas menete account puralamo purotong met Aramas out mi pon share Aramas banu tala pon sheret pin kakao nemo eri mie ire totonan puksarawi makasele ngetel tuan uyapen ni muntritio te uyapen setanakan ap song tuaw me sainsal me iban patrowen tatongki ranwet me kayo masani setan wiason prabemen nan matuwono isek tuaw masani kumail terkin ngongki kapwe kila kapwe sambakan me mer o longanwet kin kawela o wasame Aramas liprabakan kin tabang paseng imkan o prapye met kasaleng ketail me imuntitio uya son prabemen eri songan tipso ta me kin kak praba ye tipso in samba magdel pan ngongki te kabwe kila te tipso in samba kan menga yang setan en prabasang akay di sang wasan wat den ketailen ngongki kabwe kila tipso in naleng kom kak pain taropoy matuwono wisek tuaw bil kokoti Itaman, Elder Itaman, ireunan Iwanis iralaut Isaac, irajugdugese geo, mepen Christ ketin masani me. Son prapo, ye iseten. Ako doon prapasang kawela o kemela tulul. Jesus masani ngay iwatong kumail mauro Isaac. Librapo, kodo pen prapa, kemela, kawela. Yei kitail Aramas me ban koto ko puen wiya yang kitail songwot Kariau tene setan tuete layona men kay tingini layona pa tuete nan kayon Peter 5:8 masani kumail ononop o masamasan pwe amail iwintitio tepel kin Koko seli tuete layon men mekin werwer raparapagi is me ban katalela. Maingo imen kasaleng ketail iret me layon utane layon ye akin koso ya Lion of Judah me ye Christ Jesus. Setan pilkin wiyata mo men layon. Me ikakate koso ya me sokop totoranwat mekin wita tong kemarin Christ ap kay tekini memelelo tene ekin koko seli wiye werwer mal o raparapagi sme ban kakatan lela pag maik lang tailen kak weweki me layon akel miminingikan pwe bangkin ngalis me ko trotter peseng ap layon menet ngil teme wiya ap syota power pweki Jesus kapre sanger manaman karos Alangan eltera Rehn nan Petrus kayo lumawalu songkay me kasaleng bugenta me kin raprapaki is
Amen. Kita Aramas mamu itu ang katalik tal. Amen. Puera berbagi so kerja me kom kaseleta me ngilte me wiuya. Ibil kamelele me Christ tia kasange ngin layon menet ni lopu. Karta ngilte ka wiada. Ngilte me ken wiuya. Ngilte me ye me sansal ni itai kak men we kini kesilu wenire me ye ewia Koht likamen ewia count likamen me ye nan son iralaut walu iratik paisek payo masani kumail katautok en trepel pueki ye sama mail o kumail kin nantriyong kapayata mekan me sama mailo kin inangyang sangatan in tapio Ison kam aramasemen shorta kin miniminiong me melelo pueki me melelo shorta mire ni ansyo me ekin kosoya likam ekin wiyate me anlar pueki likamen o pil semen songen likam karos haleluya ikamelele me sansalamao pueki nan kosonnet in Koht ieu kosonnet kasempal magtailan anak tailan may sangye tailan may to sangye ye tailan der likam Oke dan nirame kom kaseleta na niwanis walu paisek payo. Inta me setan me wiya son likam me papan likam. Amen. Ayatun mangay inta me wiya work in Christ. Ikin bilyang sarawi wawan ipuk sarawi. Ayap kin mau wiya talikam. We kasaleta me me wiya ikaun. Kalangan. Kapayo ye epil wiya Koht likam. Epil oralap kita Koht likam. Telban watek nan karyawan koront payo. Masani resotakin poson. Puekinan kabederail kan rotorot kilar. Koht suat en sambawet. Koht menet kin karotong raila. Perenter kilang marain me takari rail. Marain en rongamau tuen lingan en Christ. Me utan tuete Mwomwen Koht. Ikamelel me san salamau. Marain wet takar Aramas karos ap me toto me soto kilang. Pueki arail mila pan rotorot en Koht likam menet. Kelimau tene kaun en samba. Nan son isek payo silisek. Masani isolar kak koso yang kumail. Ansyo rey pueki kaun en sambawet samodor. Sote manaman boy. Sote manaman boy. Kawano Kabukubure mas. Wogil limawan kaun en samba ye setan. ye Satan. Sota manaman pon Christ. Shota manaman pon Christ. O Christ peni magatin puliki di sa polime lingan maitong and melani lobu katekin Satan me peweti o kamela. Hey, sain salamao puksaro kate de yang gedail me. Pain Christ me maita langene. Puegi Bilangan sodan ki sa polman ki manamanin pileu. Pileu yasa ta sa Kopretama. pileu kapra yang maur. Essential na nang show me pilot umon pilot tene main komu me kaunen me namarkin me susakan Jesus masani komu me masani men abil purenga Jesus sudah sama tene main manamanen kami komu ila te kamar komu ila miminan pay api ni masani pilot imimi sampa ay way ka dikin kisay sampawat. Sote amail manamanen kameyela. Pueki ime anki manaman unsek ong peini te ye seme me anki manaman karos. Remet wa wagi me ponopon me ketail uya masa ni yang sewot me lobuan mi pon seren. I carbon Christ akatin puliki iti sapol me maur pueki lobuan en kakut mila pon seren. Ong ketail Aramas talen kakut tau tisam pon seren. Hey. Pue ansyo me ketail mimi pon seret. Weki ketail kakaon penatail maur me weki Satan magkakaon ketail. Halangan. Kawaiting Satan magketail man with the donkey. Kawaiting sambawat kaon ay samba. Pilwe wagi me ketail ya penatal Koht ansyo me ketail mi pon seren. Hey,
ipen wiya ipen ai kot so me barong Imesan salwasat ni kayon karon riya wisek payo tene iban rong song mau kana po sidiban wiya ke megot mal Tiden biltola nan kawono en sabul matailira ye kaunen nan wewe episos riau puksaraw masani me wiya kaunen nan wewe wiya trepel te setan me wiya kaunen nan wewe o nan keisu masani kaunen rotorot nan kolose isek silu masani ketin kapit kitail sang pan manamanen rotorot o ketin kari kitail tong nan wain sapilme yeros kambok kita bertalama wano wiya kaunen nan wewe dan ebisus wano pataki yang kitail makita mama wani yang utuko inta me wewe ki Aramas aputai mama wani yang ngenin nan rotokan ngenin nan wewe kan kau ni sampakan me ngisuat kan tetong Amen. Wewe ki maun magtal wiya tel mamaun ni palingen katigin ni paluar. Ay ka kalalabak mewut ma tuet komui wiyang ye mekot me hilingar kita pa mo men ukiyong kata hukatigin ko may uwa is ngen siwet me mimiremo me ibelibelian pain Koht bahasa ni me pakong Aramas tipanakan kailong kitip me mimirerail hari kaitegin Aramaso me imamao niya is ngen siwet me emoy tayo ngayon patalong lalo tatong yu halangan Kawalu yei kosong te pitrin kautial tuau eisekeu masani mie arail nan markimen me kakaun rail yei tron langen por lalo me show kapi ete ni masenen ipru apaton o ni masenen Chris Apollyon me wewe ki menin kau nan teleyong tail me ton lang ni usu me bobutito riting ta pwede mun por sa kapiyo amen me kau ngen south me miminan por me sa kapiyo pwede makatapang lang riting ata wani mun por sa kapiya mensyong kay Lucia isang lole. Amen. Yei ngayon sa utakan chorus. Iwasame report mimi seliye wasaw. Yei arail wasamet. Yei setan o nakan iwasara mimi ye. Arail wasamet. Baka kumbantaman demoniac legion. All metriki lang ngayon sa ut may wanagit mimi lole. Niya sa Christ lang palio sabo all magil we were kaya gisili takay ngin sa to ka pagiren kauno komter ko pre kitalanan por so to kabio akom katar kitalang nan puinggaw wo gira so let say kin tell line show yet ren kalala bako bogi ikamela Aramas suruban anki kalala bakut re ete sang nan por sutu kapiyo ikamela me kitai Aramas mekin wiatal tatokun unani tatokun pongi kau takiyang setente nan kaunin wasa rotorot ikamela me nianso me kitai wiatal tatokun unani kan akdal eke railia president purala kareta repekiran kau nong katar lang rail nan puing kau. Ikamele me esensial ma wasat me ewiya kaunen nan por me show kapi kaun menet me esensial nan wasan watawat nan kaudial tuwa isekeu. Opil
Tenen yang so me Christ pangketin proto o I kauti maunin Armageddon. I porwan me setun pan selti yang lole. Dan kau tialin len kasih yang trial san salme. Murin par kito amba anut. Kopung uyau nak I lek teklanan len sini. Hey. Met melel. Pilmiyete irekan me kompambil sawaski elter. Imen ketailen tau wasat ni ponopon kesilu. Ponopon kesilu mem imen ketailen ut sairan sokset me sainsal nintuan Aramas menet miminan nan maurwet apil ansyo me kasong-song pan koko yang oap angata te aleta kasong-song in seta nakan nan mel kakawan isek kuno isek payu sangsaleng ketail kasaleng ketail tuan Aramas menet niye pan muitong tip en totok na maur imen wataken ketail ansyo kset pen sangsalamawong ketail me ansyo me ketail mimir nan maurin saulang mimiete chance me magtail pan show kautriang setan pan ka kolik di o kaprai to nan maurio magtail ko to sanger lole nan puksarawi me sansal nan melka ka woni sek wono ira digite kay sek walu me masani ma iponse sela tipeikan kauno shota pan katin karongeye me wewe ki mai miminan maurwet imir nan maurwet ayapil pureng wiatip o ngai ponsese wiye ponsese mnana yese me tip meikin wiya eki sang ria saulang kan tai liter kan utan iban milanan ponopon kesilu o me wewe ki iut ale lobun Christ kapretito sang pon serwet o ngay maut talang pon serwet ngay maut kakaunerey maur o Christ tautir yet song riyaw mawak peseng esan sa law dapen ponopon kesilu me pili selbing lar ipil kakata solar ka kosoneti momonay maur ikanan ke punot ang sukaro sang ni tualar maur tabil suwat sang maur me yan kini treptaw eri Mia wak pesang iyo mia wasat punan memaur kayo Aramas kayo na Aramas lopuat mi maslikin ponopon wat pegi Aramas menet sagin tedlu kayang Christ lopuat na maur erniya siya me lukayang ropil protosang nan maurwat lopuat ko di sang nan sponsorwat apa mi maslolen ponopon wat me sainsal me Pain Koht masani ino kita may sireban may sanguk iban ye yanguk wasakaros o ansyo karos wewe ki iban songo-songon countay maur song karos mi ban wiwiya mesapong iban ese mesuet ayam pan tolaw wiwiya Ikabalulay mabuksaro masini kumalter kamau ke ngayon saraw. Amen. Po magdabang kamau ke tip lobo ba mila liki apnan ponoponen angay ut patotaw ang konser. Eri, wewe ki may milanan maurwet, kabang Koht, pwede sabal malimpok, short wakla. Kiyang kitail chance, nan kiyang isone tuaw. Masani, amagitail we katang Koht, tibatail kan, pan katin kapayata sabal me ino, o pan katin wiya me pung. Eri, pan makikiyong kitail atail sapung kan, koros. Ite ki magtail pan kak purki talanan maurwet sang wasat iye kitailen wekata atail sapungkan weken Koht at tibatail kan lukwar kiyongi may wiyatar sapung iyo o komang kiyongi eri may sudaban wiyata tatokwet yapu ye memaur ki mauren tip na iwewe kir may sudakonengan wiya yapu wiya nan pugun Hebrew Isaac Riesek wano Riesek iralaut Isaac riesek wano riesek siwo silisekeo masani pues makitail panin sen kite wiwi atip
murin atail marain kilar patak melel kan solar may rongeu me pan kak kamakalisang kitail nan tip ite kitailen kaskasik ni masak kateiko o angin kisiniyay me pan kamamala irail kan mekin pelianta Koht sili segeu masani met kamasepoe kowalap lotiang pan limen Koht yeyas kapanga Koht kamelele me sansalamau sansalamau ang kitail pilnan Ezekiel isek walu riesek payu masani ap ma Aramas pungmen pan troketisang wiwiya maukan o trapiata wiya me suet yang akisong kanamenengkan me Aramas suet kan kin wiya yatue kak maurla so pues wiya maukan karos me wiyatar mas pan manoknokla utan pan mela pueki sololopot o pueki tipekan ri kamelele me sansalama wasat sansalong kitail wasan watawatagan me sansal me watawater on kitail ranwat ma iwiwiya tip na ne solang lar wasat kasaleta ma isidepan wekata o epuen kita wiwiya tip solareo mak pan koyang ye o utan ipan yang sosoki nan wasan kateikot ipan yang kateikren Koht meyay nan hel pueki may pan murin kateikot ipan yang lektek nan len kisiniyay me akut makommen kapatayang bit pun keseluruhan pueki puksaro masani ma inta masuk dibay iligam ngayon mas ligamen sudah ko siya niyaso mo utang tayo sa Koht kaya minanti perang sa wiyata sabung amen karta kadalan sukor sa nanapagpag mangiran Koht dahil sabung kan tipatahil kan mainan melel tama kong kasalita wasan hari puweki ada tungol tayo mapil ban samalar bil nagnaglara imen mo itong kumukumayan kadin buya tama kong pan buya puyen kaim sa kala program ikamelele me sansalamau me kitailen kakate maurla an ke maur yeyi me Koht supplement Koht limpok sansal ni son si Luis Akono ni akat kita sabul me yeros o kat kita kitail maurio me ko sanger atam lu sanger sang ni sapik ai maurwot me Christ kapredong kitail makomi emen masaikin te yang lukai yang Christ na mo maur pekomian yang soso kila maur sotuk imen lukai komi ong nan kapakap motomotwot kom alasang yan yung muwiya kami penomi akay tikinay o wiya sang nanamumongyong o kom kawalaw mo lamalam ong Koht kom alasang ye o main Koht kalanganin kami ranwat ikapangaki kami tamay ronger siyongkoros ikamelele ngay aramasemen metipan mangkiyong ye ay sabungkan karos yetay maur yetay mongyong maing ibil makong karos mekin wiyata sabungong ye kom ketlong nanay maur o wiyalay kaon o ay son ko maur sang ranwat o bilban kokolate ni maren kaon Jesus Christ. Amen. Amen. Kalangan ng kupuran koros may pilihan ng programa at ranwat o ibilwang pakita pang kupuran koros ang pilkas kasi kita may pil karyawan liko pampil sansalong kitail pil ewanso niyaso karen may pil kokoto motail erimen kaim sangkila o kongongagin koros may Christ pan purodo